Ibihe byiza cyane kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana natwe, ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya abagezweho, haba amakuru yo mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi hose. Kora subscribe hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Njyewe uri kumva nitwa Ikwishimwe Emmanuel, ndi hano nkubwire amakuru ari kugenda avugwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga, by'umwihariko amakuru afite aho ahuriye n'intambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine, akaba ari intambara yashojwe n'igihugu cy'Uburusiya. Uyu munsi turi ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2022, ni umunsi wa 13 iyi ntambara itangiye. Ni ukuvuga ko hashize iminsi 13 igihugu cy'Uburusiya gishoje intambara ku gihugu cya Ukraine, hakaba hagiye gushira ibyumweru bigera kuri 2. Ikaze cyane rero ku makuru ari kuvugwa by'umwihariko n'ibinyamakuru mpuzamahanga biri mu gihugu cya Ukraine. Ku munsi wa 13 w'intambara nyine nk'uko nabivugaga, imibare y'abaturage bakomeje kuburira ubuzima muri iyi ntambara ikomeje kwiyongera, kuko kugeza ubu ngubu abagera kuri 474 bamaze kuburira ubuzima muri iyi ntambara, mu gihe abarenga 861 bamaze gukomerekera muri iyi ntambara. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ngubu abarenga miliyoni 2 bamaze guhunga bava mu gihugu cya Ukraine kiri kuberamo iyi ntambara bajya mu bihugu bituranye nayo. Imibare ikomeje kwiyongera cyane y'impunzi, mu gihe kandi igihugu kimaze kwakira impunzi nyinshi z'abanya-Ukraine kugeza ubu ni igihugu cya Polonye, kubera ko kimaze kwakira byibura abarenga miliyoni 1 b'impunzi nk'uko tubikesha umuryango w'abibumbye. Mu yandi makuru kandi ari kuvugwa nuko bikomeje kuba bibi cyane mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Kiev, kubera ko ingabo z'Abarusiya zikomeje gusatira umujyi wa Kiev. Kugeza ubu ngubu ingabo z'igihugu cya Ukraine nazo ziteguye ko isaha n'isaha zishobora kwatakwa n'ingabo z'Abarusiya. Ingabo z'Abarusiya kandi zanze ko abantu batuye uyu mujyi wa Kiev bahunga, kubera ko nk'uko umwe mu bayobozi bakuru bayobora igisirikare giherereye muri uriya mujyi wa Kiev yatangaje ko ubuzima bw'abatuye uyu mujyi bukomeje kuba bubi cyane, kuko n'amazi bafite ndetse n'ibiryo byabashiranye. Avuga ko ingabo z'Abarusiya zanze ko bumvikana ngo abaturage babe bahunga mu mahoro. Yakomeje kandi avuga ko ingabo z'Abarusiya zikomeje kurasa ahantu hari amazu y'abaturage, ndetse bakomeje kuzana ibimodoka byinshi bya gisirikare. Nubwo mu mujyi wa Kiev cyangwa se mu murwa mukuru w'igihugu cya Ukraine Kiev ari uko bimeze, ingabo z'Abarusiya ziri mu wundi mujyi witwa Sami, ingabo z'Abarusiya zatangaje ko zahagaritse kurasa uyu munsi wo kuwa kabiri muri uyu mujyi witwa Sami maze kukubwira nyine, ndetse zatangaje ko abarenga 700 bari batuye muri uyu mujyi wa Sami bamaze guhunga mu mahoro. Mu yandi makuru kandi ari kuzamuka avugwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga, aravuga ko umwe mu basirikari bakomeye bari mu bayoboye ingabo z'Abarusiya ziri kurwanira mu gihugu cya Ukraine, ufite ipeti rya General Major witwa Vitali Gerasimov. Amakuru ari kuva mu gihugu cya Ukraine avuga ko uyu General Major yamaze gupfira muri iyi ntambara. Mu yandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahagaritse amavuta ndetse na gaze byoherezwaga n'igihugu cy'Uburusiya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine nk'uko byemejwe na Kongere. Perezida Joe Biden kandi yatangaje ko ibi bishobora gutuma ibiciro bya gaze ndetse n'amavuta bizamuka cyane, ariko avuga ko bagomba gufata uwo mwanzuro mu kudashyigikira igihugu cy'Abarusiya cyashoje intambara kuri Ukraine ndetse no kwimakaza ubwigenge. Yanatangaje kandi ko iki cyemezo cyafashwe ari icyemezo cyemejwe n'amashyaka yombi, yaba abarepublikani ndetse n'abademokrate. Joe Biden kandi yatangaje ko nubwo nta gisirikare cyangwa se n'abasirikare b'Amerika boherejwe muri Ukraine ngo bafashe igihugu cya Ukraine cyangwa se ingabo z'abanya-Ukraine kurwanya Abarusiya, ariko yatangaje ko bamaze guha
arenga biliyoni imwe y'amadolari y'Amerika igihugu cya Ukraine yo kwifashisha mu by'umutekano. Yavuze kandi ko leta zunze ubumwe za Amerika zohereza intwaro zo kwirinda mu gihugu cya Ukraine buri munsi zivuye muri leta zunze ubumwe za Amerika nyine. Perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika kandi Joe Biden yatangaje ko nubwo Vladimir Putin yatsinda agafata igihugu cya Ukraine bitazigera byitwa insinzi kuri we. Yanavuze ko kandi bizagora cyane ingabo z'Abarusiya ziyobowe na Vladimir Putin, perezida w'iki gihugu cy'Uburusiya, gufata igihugu cya Ukraine cyose, avuga ko igishoboka bakora ari ugufata imijyi gusa. Yanakomeje kandi ashimira cyane abanya-Ukraine bakomeje kurwanira igihugu cyabo ndetse no kukitangira bagaragaza gukunda igihugu nubwo Abarusiya bakomeje kubarwanya n'imbaraga nyinshi cyane. Ngayo nguko rero nuko bimeze mu gihugu cya Ukraine. Gusa ibihugu bigiye bitandukanye ndetse n'ubumwe bw'Uburayi bukomeje gufasha igihugu cya Ukraine kwihagararaho imbere y'Abarusiya, nubwo ingabo z'Abarusiya nazo zikomeje kubagabaho ibitero bitandukanye biri no gutuma ubuzima bw'abantu bukomeza kuhatikirira. Ingabo z'Abarusiya kugeza ubu ngubu imigambi zifite nuko zafata umurwa mukuru wa Kiev, nubwo bikomeje kubagora cyane, ariko kandi barashaka no gufata icyambu cya Odessa. Ikibazo nakwibaza ni iki ngiki: ese intambara izarangira gute? Ese intambara izarangira ryari? Nubwo ibi bihugu byombi, delegasiyo zabyo byombi nyine zikomeje kugirana ibiganiro. Ku munsi w'ejo kuwa mbere hakaba harabaye ibiganiro bya gatatu byahuje ibihugu byombi, ariko nta mwanzuro wo guhagarika intambara urafatwa, ndetse ingabo z'Abarusiya zikomeje kugaba ibitero ku ngabo ndetse no mu gihugu cya Ukraine mu mijyi igiye itandukanye. Ntabwo tuzi ngo intambara izarangira ryari, ndetse abantu bakomeje kuhaburira ubuzima ari benshi cyane. Komeza kugira ibihe byiza cyane, ndetse ndagusaba ikintu kimwe: kora subscribe kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika, by'umwihariko inkuru ifite ahantu ihuriye n'iyi ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine, akaba ari Abarusiya bashoje intambara muri iki gihugu. Ni umunsi wa 13. Andi makuru n'ubundi yacu azibanda kuri iyi ntambara. Icyo usabwa ni ukudukurikirana kugira ngo hatazagira inkuru n'imwe izajya igucika. Amazina yanjye nitwa Ikwishimwe Emmanuel. Komeza kugira ibihe byiza, Imana ikomeze kubana nawe cyane.